Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulih do Richmond Karluki. Kimat bekongsan juga kubor mentag step. Ya ke Armed Forces Special Powers Act lanang weng nek jaka boper katan shtay lamingi da ketenat kor bari ke sorkar pedeng. La penlong ya ka wakathon ha kanong ba Shillong nen kesengi ban rake ya ke World Tuberculosis Day. Bar unong yalam ke seng Kongres Rahul Gandhi uloong ba unyakun na gebenta ke sensyar patba ha India. Ka kubor ke babnia. Ya ki jaka basyong siir bahab apo ke Armed Forces Special Powers Act ka kendai sepasan pupra lanang weng no ya kejeng terekam jongka ha ki jaka ki bahab apo kisau tadi tanat ha kejela Manipur. Menteri Rangba kejela Manipur UN Biren Singh ulapan pau kejeng sengongo ya ke sorkar pedeng ke basngau tho ya kejeng sengau ki breu ke Manipur. Kini kisau terli ki jaka ki kentup ya ke Nambol, Leimakong, Moirang, Bat Wanggoy. UN Biren Singh ulong baka Manipur kelanang saki ya kejing yak caprang bat kejing syongsuk. Ulong syok bagi babuan ki kenhun penteriam kili no ya kelenti ya snam. Ka tenat korbari ke sorkar pedeng kelaweng no ya kejing terekam ke Armed Forces Special Powers Act na ki kato ka netligi distrik ke Jela Asam. Bat mentah satang pratligi distrik ke Jela Asam ki hap apo kenekaan. Ha nagalan ya ke Armed Forces Special Powers Act lanang weng na kijaka bahap apo kilai teligi tanat naduk kasi terik uyayong mentagasnam arhajar arpulai. Dakane la weng no ya ke Armed Forces Special Powers Act na ki kat pratli kijaka bahap apo ki kat pratli tanat jong ki pratli distrik ke Jela Nagaland. Da ka jingtmu banrat dingkong ya ke jingpang tuberculosis. Ke State TB Office Meghalaya ha ke jing rakhe ke World Tuberculosis Day kala penlong ya ka rally bat ke wakathon ha ke nong ba Shillong rengkat ke jing trelang bat ka Molbio Diagnosis Private Limited. Kamat pedeng jong ke jing rakhe menta ke senam kedai hoot ngila ban penkut ya ke TB. La sedang ya ke ne na ka DHS Health Complex halat imkra. Palat ars pa angut kibriu kilawan bani shimbenta. La penlong ru ya ke program pensengotho alor ka TB ha ke Reed Provincial Chest Hospital Hamoprem ha ke ba State TB Officer ilawan ban ai jingkren halor ki jingtmu jong sorkar ban rat dengkong ya ke jingpang TB na ke Jela. Ka Sengsan Partai United Democratic Party UDP henen kesengi kelapan menai ke kerteng ubak sensyar lengdok thaba kumukurtong na kebentak election skeng dor bar thawan na ke Soyong constituency. Presiden ke UDP ubak Ahmed Ba lengdok ulapan menai ke ne ha ke jingelang jong ke seng ke belalong ha Soyong. La aban kedau hang ne baya ke election ha Soyong ompat penlong haduk menta namar ke jengklat kensan ukurtong ke seng na kebentak ke election balada blong kata uba HDR lengdo. Kumta ya ke election syaki yang dor bartawan ke Jela ya ke balada penlong ha ubnai rempang tang ha kisan pukandai teli ke constituency hendrai ompat laban penlong ha Soyong. Ka election commission kan sepen menai ka tarik ban penlong election ha Soyong. Menteri Rangba Ado Kari Narendra Modi unya sami kesembok perkat jungu bat ki breu hakari bat syabari rukumjo ha ke program Man Ki Baat lengbak All India Radio ha ke porkat wei beje menta ke step. Kane kandai kesien ka ba kendai pukandai ba Menteri Rangba Ado nai jingkren ha kane ke program ka ba sisien cibenai. Onla banyo kane ke jingkren Menteri Rangba Ado na barok ki network ka All India Radio bat Doordarshan bat na ke website jong ke AIR News bat na ke News on Air mobile app. Onla aru banyo na ke YouTube channel jong ke terat information bat broadcasting na ke YouTube channel jong ke AIR News ka DD News bat na ke jong ke office Menteri Rangba Ado. Mari adapkren Menteri Rangba Ado ha ketin Hindi on pensengo se gijing penkala ka ketin Khasi Jantia bat Garo. Ya kini gijing penkala onla banyo sengo biang la shibet janmet nadu ke por prabaje. Kani ko kubor ka Wanchapi na All India Radio Shillong. Unong yalam ke seng Kongres Rahul Gandhi udaong bau yakun na kebentar ke sensyar patba ke India bad yai beteng banyakun. Habakrani kinong thok kubora New Delhi Rahul Gandhi udaong bawat lau rasya weng na ke jenglong dekhot na ke Lok Sabha. Hendrai yai beteng ban tre ka kamper laudan hapok yang dor bartawan neem. Laban pen kemau hang ne bau Rahul Gandhi ula syarai penrem ha ke yang syari halor ke jingkren jungu persya Menteri Rangba Ado Kari.
Laban kedau hang ne bau Rahul Gandhi ulayo iku hukum banca aset patok hendrai la plat jamin no yo. Ka Assam Pradesh Congress Committee hinin kesngi kala penlong ya kejing ki ha Guwahati ban penpaw kejing persya ya kejing sya weng no Rahul Gandhi na kejing long dekhot ha ka Lok Sabha. Kini kino ya ki kila keno ya ke BJP ba ke penjat ya ke sensyar patba bat kila dawa bade ban weng no ya ke nekarai. Ki babun kino ngelam ke Kongres ha Assam kila wan bane shimbenta ha ke kejing ya ki. La pensange da ki pulet ban khangla da kejing tmu jengki ban lektor sa secretariat. Ka National Conference balai sngi jongki Vice Chancellor kalau kutno henin kesngi ha ke School Ba University of Science Technology Meghalaya USTM. Ka mat pedeng jongkane ko conference kadai ka jing pulih ki kerdan ba khamshalor ka ban penkela na kebenta ke India balak banchania halade. Ulat ke Jela Assam UGC Kataria ulalong ukongsan. La penlong ya kena ke conference da ke Association of Indian Universities rengkat ke jinget Trailang bat ke School Ba USTM. Ukong sana bekerana ke jingelang ula penpau ke jingkermen bas sasisen kathanj dalam mingi kan long ka shlem jong ke pulih putih. Katnat transport ke Jela Meghalaya rengkat ke jinget Trailang bat ki pulet ke distrik Southwest Garo Hills bat ki weki tenat kila rakhe ya katayo Road Safety Week bat kania kalau kutno henin kesngi. Labo igi jing tho agi jaka baper bantan senguto igi bre holor ke jing longkongsan ka jing shngan ha ki surok. La penlong ru ya ke jing khmi daki doktor ya ki khmat jongki nongnya kali. Ka 170 Battalion jong ke Border Security Force BSF kala penlong ya ke program le abha henin kesngi ha ke Shnong Mahadev ha ke distrik South Garo Hills. Kumba ars pangut ki breu na gishnong ha keja ka khaput bakenthop ya ka Mahadev, Kanai, Maheshkola, Ganganagar, Bagli, Nikora, Patlaban bat Karai Bari. Kilawan bani Shimbenta rengkat bat kinokma. Hagani ke program la sam ya ki kopi, ki khulom, ki tiara lekai sports, ki dawai bat kiwe syaki balawan bani Shimbenta. Katenat kokot kakya ke Surkar Pedeng kala betha ya berok ki Jela bat ki Union Territory ban khmi ba halor ki jingpang bakhe menta bakenthop ya ke COVID-19. Ki bat ki jingpang ba sriem ya ke flu bat kiwe. Galong bala banyada na kini ki jingpang da ke babot ki lat ki basuk na ke benta kokot kakya bat ban kiar na ki jaka ba ya lumbun ngut ki breu bat ki jaka beduna ke jingi orung kalair. Katenat kalaban halor ke jing pensnoto pat ba ban le khoj ban penduna ya ke jing purstet kini ke jing pang. Ka North East United Football Club ka bajia kun ha ke Indian Super League kalesoi sa skular bat unong ilakai football ka Tajikistan u Alisher Kolmurodov. U Kolmurodov ula je kun nek South League club baper ha ka Vaishaya Liga. Bat menta unwan banilai ha kesian ke beningkong Shabar Kari Jong U. Ya ke kendon Chispa Sau CRPC la pentrekam ha Guwahati menta kesngi ban pentikna ya ke jingyat bet ke Combined Competitive Preliminary Examination jong ke Assam Public Service Commission. Leto u Commissioner ki pulit ka Guwahati henin kesngi. La le ekane banyada na kinu gilinti bamdai hajan ki jakat ho examin. Ban kiar na ki jing penmensau ne jing penthot bat ban ombo jing ma yano ru. La le ekane ha barok ki center tho examin jong barok lightly ki police district jong ke police commissionerate ka Guwahati. Ka hukum ka ong baladadon manu ki bapen ken yekane ki jing mana on penshitom katkum kaan. Bat katto ko kubor kalakut agane ke step ka balawan Shapi nag All India Radio Shillong. Ngi penken mawi pikirong sngap bah kapor prabaje ngineso baga Delhi station na kabenta ka kubor ha ka ktin Hindi ka banbot da ka kubor ha ka ktin Pareng ha kapor prakat san minute. Ngi penken mawi pikirong sngap bah kapor prashiteng na kane station pinyo ya ka North East News. Kapor menta kala janda partat praduna san minute.